So hey guys, what is up? Engti is here and welcome back to my channel. Lasi pinya video long podcast kasi tong long pachuro lo kadokave aphan sitame and pinya video long mangen ang tong aphan sitame isi ang tan pon thupo ate bangke pinya video long bangke koson sinan tum sitame YouTube video upload poma la sang tan pon po YouTube long koson si video upload poma la yang tan pon pe ate ke neli phan inut female subscriber neli subscriber pen inut female subscriber neli phan comment nang pi sia video lo koson si video upload ji ma YouTube long nang than thapu neli phan comment nang pi anke so video bangke isi dedicated video ateng lo also aphan lasi totang de upload babe sepin den start lo na okay YouTube open on kadokave sitame la pinya video kelang dom an sitame YouTube open on and YouTube open download te nang dom pan isi video upload ji pute isi abersi nang dom pan isi plus icon doi ang bong along the middle okay la abersi middle along nang plus icon doi dabdal non aber download nang pan four option nang klangi athak sia bangke upload a video da bangle nang tum bear non anke na tuma gallery long sami direct dam joy pang ke na tum gallery long kido an video sami danang klang lapo ang tum ko so video bang sik upload ji mana tum choose pen upload milo for example ne list me jo isya video example phana tum phana paklang phan sia video kan lo anke la first along bang ke title da bang na ma video title tok na po mane na tum video sami copy fancy kapachini da ma isya title do nai mati di video pote for example na tum album video sika upload pote copy album ma amian tongon title hai latona po jo for example neli sitame la neli video a title tok lo son se tum sitame tok na po okay rang te la title bang neli tok po na tum sitame tok non okay title bang tok telo pulo tangte add a description but to yang ke dabiat telo tenan to description tame tok melo na to description long tame ko opisi la bang so video long ka pachini ji ma la description long tok melo la pen ke nangli methang la lo Facebook profile link la hai la Instagram profile link la hai ID link la hai and copy pilo la Twitter la hai ID links tame to la description long jirpi melo mo ino da ke nang follow ta hai mate di la sin dom description long jirpi melo to ante la description long pene der lo pulo to next abang ke na tum la video upload ji pulo te first bang ke na tum unlisted le binon sini na to mana chore ni lo unlisted ki bi bang ko pilo ke phoji unlisted le bilo pulo tang te na tum video ke upload et hai lo sitame publics mane nangli subscriber atum la so video thaglong lelo okay thaglong lelo ya publics bi anse na tuma nangli subscriber atum la so video thaglong po la si unlisted bi non pass ko ate nangli la thumbnail ha at nai mate di la si unlisted bi non anke nangli YouTube studio long damon anke thumbnail ha set non anke upload non anke next long ber telote anke daisi option ang kla yes it made for kind okay, no it not made for kind lahi ini option ang lain kita ne ber belo nga thak upload po doi an ke da ber telo te upload po nga natum lapul last library po long la nam pen my video po long da mon ke uploading ko an sigedal ma da nang chiklang po non elisap me jo se thak long lo da la son lo isia video upload ji pote nantum buji ma comment lang than non he anke neli videos tame upload bom lo and der chat lang 5 minute 3 minute mg isia video ka upload jongsi ding o pote 10 minute ta and that ta hai okay net ta slow ho jo and pinya video bang lan velo guys a video jong si langme sen pote light pikang on share tha nangli jirpo tum phan anke isi bange channel pan jong si subscribe kadang pote subscribe non bell icon press non all along bi kong on ke neli ki post in a new videos tame nangli long nang kele ji aphan to tang te pinya video bang lan velo bye